Yo. Seriye mwana. Sheri wazaro nzamukwa amakoyini. Umva. Sheri nzamukwa amakoyini. Urumva? Umva. Kubita koyini ni munini. Intare zimanuka. Uwo muntu misi ubwo mureba ndamwibwira uri kumukandaho amatare n'amatiktok. Sheri nzamukubita ikintu bita koyini bro. Urumva? Kuna yuko bivuga wagira ngo GS wamamagaye ndi muri Amerika, wamamagaye GS watabye kukuvugisha ndi muri Amerika my brother. Ntabwo byari kunkundira kuko rooming yananiye. Ntabwo byari kunkundira. Niyo mpamvu nigeze nkuvugisha back. But I will call you when I go home. It's a few hours now. Kuki utajisuza wapfura? Uca kungoza abantu ntubasuza. Oya ahantu mvuye mwana New York ntabwo ari utuye mwana ndanzantuye. Ubizo utasa niba ntahirahimukiye. Ukaba uvuye Sierra akaganya se. Wapi? Urumva? Ariko anatara hari inkuru nashaka gukora n'impamvu nabayeho bize gatoya. Nakuraga ndi gutegura inkuru zakomeje kuba kasongoyeho. Wasa kuzivuga nasinziriye. Sinjya numva. Thank you my brother, thank you so very much. GS thank you. Ariko my brother, you can go in my gift gallery and put your name as a big man. You can do it for me. Ariko wamusobanuriye ariko wese muraturanye na taxe. Waretse ngafata umukobwa wawe. Waretse ngafatiranye umukobwa wakiryamye my brother. Ugakora ibitangaza, ukankorera ibitangaza, ukantunye inkoni byari mwe nanjye. Wantunze inkoni GL. Wantunze inkoni. Ntunye inkoni y'ubushumba. Bitema akantu kuri utwo tuntu turi kuri go ruhitemo kamwe. Karase. Niki. Esa. Usko ntaweruka kubona university. Karame. Ngomeruka kubona university kuca. Iyo ne baso senari habo kanane ko ryaremye abagome. Nabonzi aho kuyiguha. Ntabwo GS rero GS akozwe muri abumbwe mu itaka rye ritandukanye n'iry'abandi. Urumva nta bya centime. Uyu ngo nawe yaranyobeye. Urumva adozwe uko. Bego GS bamudoze uko. GS rero GS ngiye kukwereka gift uzaje umukobwa wawe. Ngiye kukwereka gift uzaje umukobwa wawe. Iyi gift bayita TikTok star. Iyi gift bayita TikTok star. Big man, iyi niyo gift uzaje uhereza, uzaje uzibisha abantu. Dore iyo ngiyo mpinenzi. Iyi bayita TikTok star. Itarukanye na TikTok universe. Ubundi iyi niyo gift bro. Igura makeya kuri TikTok star. Mubwire ariko ihungabanya platform. Mubwira kandi turako igenda. Nayigukandaho. Kiti. Jessica wirutatuma. Tatuma kuryama ngo ndimo kandi ibintu bikomeye twijende. Yes, mbabarira kandi turako igenda nanjye ntago ndayibona. Kuri wowe kuri Godfather kurinde. Kitty, thank you. Kitty. Bitande kuri iriya bantu twigendere mwana. Abakobwa mwe nimushaka amafaranga mujye mutwara imodoka zidage urumva. Imodoka y'indagura ikandagira ukumva uri kugenda. Gakandaho kariya kantu. Turakura hejuru. Urumi. Sheri uzagura imodoka y'indage kabisa. Ngaho mwana wasabye kuyigura. Imodoka y'indagura kandagira ukumva ibintu ni wane. Njya nkunda kugenda n'ibintu. Kumva urona ahandi kuguruka. Ndimo gure ndage mu modoka. Kuguriza nyine tuyigure. Batwanguriza njya kuyigura zamurira GS umuvani wadaranganirizo. Kibazo sashara kandi. Ari he? Ngamurira. Byanze ku hagira umuntu umuzamurira ntabwo hayi quest. Ubuse koko wibagiye kwisubiza kuri motere. My brother. Hey, so how are you? Good, how are you doing, big man? Good. Nagiye mu nkuru.